Ndagusuje aho ukurikiye ku Mugereka TV. Ndagira ngo kuri umuntu wa danje kandi ukomeye, Imana ikomeze kumera umugisha. Uno munsi tutariki ya nyuma, tutariki 31 z'ukwezi kwa 12 2024. Bivuze ngo niwe munsi wa nyuma w'uno mwaka w'ibihumbi 2024. Ndagira ngo rero umwaka mwiza, umwaka mushya muhire w'2025 uzakubere mwiza kandi uzawutereremo imbere. Enda ko nkomeza kugusaba wowe uri kuri ino video gukora subscribe, ukaneza imbere, ukazazobonera amakuru ku gihe, ndetse twese tukanazamurana ko ngenza amakuru yizewe. Nkuko muri kubibona rero, no munsi nje kubabwira ku ngeso mbi, ku muco mubi, ku kintu kibi cyadutse muri uru Rwanda rwacu, ikintu cyitwa ubusambanyi. Ubusambanyi bureze muri ino Kigali yacu, muri ino Rwanda rwacu, muri zino ntara zacu ko ari enye zose. Ubusambanyi burakabije pe. Kugira ubyemere, reba ino video. Aha, nkuko mubyiboneye rero, iyo yari video y'abakobwa bari mu kabari, akabari kamwe ko muri Kigali. Ntabwo dushatse kuvuga izina, ariko nta kabari kamwe ko muri Kigali. Iyo video yafashwe mu isaha y'isa 9 za nijoro mu rukerera. Abakobwa bari kubyina mu tubari, bari gukora ibintu nk'ibyo, kandi murabizi ikintu kivamo nyuma, namwe murakizi. Si ibyo gusa, sabo bonyine, hari umukobwa wigize gutegura pati ya sex, tuvuye gutya, pati iri buberemo ubusambanyi. Iyo pati yayiteguye, ayitumiramo abantu bari buze bakishyura, noneho aho uzaza ujyamo Andra ni Kicukiro, ariko exact place ntabwo twayimenye, hanyuma mugakora ibyo mukora. Nawe ndagira ngo mwirebere aho inzego z'umutekano zamufashe, ziri kumuhata ibibazo zimubaza n'abanyamakuru. Nawe mwirebere. Uriya mukobwa ni umuntu nahaye nkorera fishe, ariko ndamubwira ashyireho ikintu cya attracting abantu. We birangira yikoze kuri atabanje kunyereka ide y'umuntu agiye gushyiraho. Navuze nakundi. Nyuma wemera kwitangaza, wemera kwishyiraho nyine abantu baranayikunda baraguhamagara. Yego. Hari amakuru avuga yuko gusa bamamagaye narabasobanuriye ukuntu pari imeze. Hari amakuru avuga yuko ugize umujyano wanjye. Oya, ntawe wabaye abakobwa ibaho. No, nibwo njye nk'ubundi nkunda bitaramo. Hayiwe. Aha, nawe ngaho ndakeka ko mwumvisha ibyo murabyumvisha. Ikibazo rero gihari ni kimwe. Nyine nandi mu rugo. Ubu busambanyi buri mu rugendo bose. Bose. No mu bayobozi b'uturere, b'utugari, n'imirenge, nabo birimo. Nabo birimo kabisa, birimo pe. Ndagira ngo mwumve ano majwi. Namwe mwahita mumbwira. Sheke wanteye yose nayikuyeho. Sheke wanteye yose nayivanyeho. Yangeje yahinsige. Mbabarire, namwe nzayikuramo. Akinkoze. Rwose pe. Akinkoze. Ndabyemera kandi nzi neza ko nzica amande. Kandi twari twavuganye turabinoza. Yangeje urankwepa, ubwo se yumubwira koko. Ntabwo byankundiye. Ubwo yumubwira ko bukambwira. Ntabwo byankundiye, ni ukuri mumbabarire. Urumva koko nakoze amakosa. Urumva akantu bunkoreye. Cyo mbabarira, nzica amande. Nzica amande byari. Nzica amande muri iki cyumweru. Uzanshakira umwanya nica amande. Oya, ntabwo nzawanga pe, maze kukubabaza kenshi. Ejo ku cyumweru cyashe rihoye. Shawa mbabariye. Oya rwose. Ejo nyine tubone umwanya uhagije. Sheri kwa. Nyamara uzi ko byashoboka.
ntibyakubse ntabwo ngo sibyo byashoboka buriya kandi banabona umwanya mwiza cyane